Liverpool captain Louis Steven Gerrard chuan thalatu ho ina hruai kwal trumin an khelpui team te nena jersey anin thleng chi rang ko hmua Manchester United nena voitam takanin khel to reng chunga an jersey kol vemi si lo chu achanan zo chuan an jersey che hi ka ina umatana ka dulo chunani player dangte nena kan jersey in thleng ka nei treu maya ma se United jersey chu a thei ve lawani ati top maya Manchester United captain Louis Wayne Rooney chuan Everton fan ni in ka seiliana kan chung ko hi Everton fans vek kan ni a Liverpool huat na nen ka seiliana chu a in thak danglam thei mi lawani ati a Coventry thama club in Halber te zinga mi chu Manchester United le Liverpool te hi an ni ome club in Halber pathum thangdo nila an lang nei narin omani Covela football club in Hal langsar deuh te chu Spain a Real Madrid le Barcelona te an ni a Brazil a Palmeiras le Corinthians te an ni a Scotland a Glasgow Kopui club ani Rangers le Celtic te an ni a anni phei hi chu Catholic le Protestant in huat na nen akal kop le ngalani England a po London Marveng club ani Arsenal le Tottenham Hotspur te anin ho hle boka Serbia chuanin Partizan Belgrade le Red Star Belgrade te anin ho em boka Italia chuan Milan kho club ani te in huat na Larvio ma se anni ai hian Roma le Lazio te in huat na chuan soyala lo cheu zoka Argentina Boca Juniors le River Plate te in huat na hi larvit vet tak bokani India po Kolkata Derby kanti maya in khel thin East Bengal le Mohan Bagan te in erna hi aturuvia bokani zong singa a in hal langsar per te zinga mi chu Liverpool le Manchester United te hi anni a English top division football anop dundan ngai to chuan in halom tak po anni a anin elna hi arei to in athuk em ani tun haya hian khoi club emozo kan len line apakhat zok hi an hniam lai ani awangin anin halna hi alangsar lo tamai mai zoka mizo zinga football fan chin ti Liverpool emo United emo lo trana an tran lo zok club lo halve em te zinga po hian heti tak maya anin halna chan hi rechiang lo kan fur o masin le kan ran soi tura hian Manchester United Football Club Liverpool Football Club te tidu lovin Manchester United ti tele Liverpool ti te in kan ron soi mai donani heng club pani te in halzia chu hetiang hen soila achiang mai ome Covela hian club in hal langsar tak an nual maya chungzinga chuan kan hretlang lon tak chu Real Madrid le Barcelona te an ni a heti khopa club in hal si hi kumsang khazakwa somruk pali nulama anin kara hian player pakualai direct in transfer theitlat maya Manchester United le Liverpool in kara ero chuan kumsang khachakwa somruk palia United atanga Liverpool la Philchis no la in transfer nuwa voikhat ma anin kara hian direct transfer to ngai lovani Michael Owen a Liverpool atanga club dang Real Madrid le Newcastle United tana akhel kwa nuwa United tana akhel le po kha Liverpool lam chuan an la helvia zokani kha tin sangni pasari khan Liverpool chuan United atangin Gabriel Heinze laklu antum na sakhop maya ama po in van tlang hriata adu thu asoya ma se United Rural kholamin andang chat maka atum lo zok Real Madrid lama akal phata ni kha English football history kan en chuan England rama an football league sang bera hian an champion ngundun ema Manchester United hi voisom ni an champion to line Liverpool hi voisom pariat an champion to a champion tamlama an faldu nang rengvia wani heti tak maya an champion tam chuan anin elin anin ervia wangti chu achiang reng maile Manchester United hi kumsang khazare sumsari pariata din tran ni in atira chuan Newton Heath LYR Football Club ti ming apu a kumsang khazakwa pahnia khan tuna a ming Manchester United Football Club ti hi aputranta ani tuna an stadium Old Trafford hi kumsang khazakwa soma an luatran kha ani a Liverpool vethung hi chu kumsang khazaret somkwa pahnia din tran ani a adin tran tira tangin tuna a ming Liverpool Football Club ti hi apunga la an kulpui Anfield po hi an mangha lani kumsang khazakwa panga sang khazakwa paruk chawa khan English top division lama po champion in chuin an loin el na sato hle a ma se anin el na le in erna in tran na tak tak chu football khel mol chunga in tran mai ani lova an khopani hian
history thui takan lo nei to wang ani a khelmual chung hi chu anin do na mual ani ve chau zo kani heti tak maya heng khoklap pahni te anloin haltak dan hi point nga in lo soido ni la pakhatna chuan sumle pailama in erna ani a hei hi anin huat na bul berni bok chu ani kumzabi som pakuana a in her chu lai khan Liverpool chu longchol na mun lian tak mai ram le ram in sum don ton na ta na mun poi mo top kho kani a heti hun lai hian US chu independent to ma se British ro pui wang lai ala ni thowa longmanga sum don na phei chu ala thunun veka chuti hun laia longchol na mun poi mo em mai chu Liverpool khuwa chu ani chu England mar thlang lama sum don na mun pui ani ba ka Britain rampum pui mai sumle paya chom tu lian tak ani a ahun laia England sarkar sumde chona pui berani a London kho pui hausak na po engemolai chuana khum hi alani indu ve thei tak din huna po andinga longchol na sumdong lo lu te hne na tang chuan chian lo khon thina chu chu an sum nar lian tak chu ani reng ani ma se hun local set theta chu tiang khopa khopui poimo ani na chu an pi alok kem somli pareta hla Manchester khothang na salutuk chuan aron ti der thong tran ta a Industrial Revolution alo thlen china phei chuan Manchester chu athang duang ta em maya lapu atanga thil de chu le chemical siam chu na konga aron sang chho oka kumsang khazre somnga pathuma phei chuan khopui lian city ni na pe kani ve ta hial maya chutianga lungvom phak lek maya khopui thang duang takaron omta chuan Liverpool mi pui tenge nga chhun ta hle a Manchester la chu athan bel chela Liverpool khuwa longchol manan ti sang lutuk le Manchester thlenga rel monga bungra phurman chu asang lutuk ti in Manchester lam chuan an social vereng boka chuta le Manchester chuan an khuwa longlian lut thei turin Liverpool khobul lok atang chuan tuikong an lai tamaya he tuikong hi kem somnga pare jet athui ani a kan lo chin chia tur chu he tuikong hi chuti khopa thui chu lai anga wangin sumhau tak tham hle maya lai ran ani ma hian British Parliament a chuti kong siam tur chuan dan than pa me pastorin kumsang khazre somret pani khan bil putlu ani a ma se chu chu Liverpool committee chuan an do dala wangin sang khazre somret panga khan dan puitlinga siam ani ta chawa Mizoram po kong pui lai tur hian kan khuwa hel kan phallo ti a khomi puite kan war thinang hi ani deuh ber ome hetianga Liverpool khomi puiten andan tlatawang hian kumsang khazre somret pasaria an lai tak tak thei ta chawani kumsang khazre somkwa palia an lai zo meu chuan Liverpool lam chuan an chiat pui ngei mai sumdong longtam tak chu Liverpool atangin Manchester lama anin son ngala achan chu bungra phorkwal na atan hian longman hi khowela tlom berangai ani a Liverpool hi Irish Sea kama tuipui kam maya ani awangin England ramril taka bungra phurlut le tur chuan rel tho mananga awangin sumsena tampha lo thei lova chuti laya Manchester khuwa Liverpool aya ramlaili jok daya thlenga longa kal thei ta ka chuan sumdong ten Manchester thlenga longa kal chu andu tak wangani a an sumsena tlem dona aleitu te hne na amma aya an petlom chungpo in an hle pala pun pha theidon tlatani chutiang alo ni ta ka wang chuan Liverpool khuwa mitam takte chuan an hna an hlowa akhuwa po chuan sum alak lu na tam taka hlo ve ngal boka aro puina chu achuai ngal roi mai ani Manchester chu an hota em maya Manchester la in anaya khoro pui masa jok chu an lo erveran mai boxi ani anin huat na chu arilin athuk em maya chung ko fairel bel khoi phani tlatawangin chuta le Manchester tuikong an hon nu thlathum maya chuan football match poi mo lutuk maya anin sutangai tatlat maya heti lai hian Manchester United hi aming masa Newton Heath ti mingpu anlani a Hemikum League sang khazare somkwa pathum kwalia hian First Division League ka among pha an oma Liverpool ro chu Second Division omin nelovin achung beran oma heti hun lai hian legal phunga chuan First Division mong pha le Second Division champion de chuan First Division a omanin chu thina atu zok nge First Division a omang ti chu anin chu ta ani he match poi mo maya hian Liverpool chu 2-0 in an chaka Newton Heath chu First Division atangin an pe chuaka an mani chu an lut ta thungani tuikong chungchanga an boruak loin operate bok nen Manchester chuan an lana maya chu tatang chuan Manchester United le
Liverpool in melmak na chu alo piang ta ani anin huat na chu football khel muala alang chuak ta thin ani anin huat na so san na chandang kan soi ze langa amai ro chu khati zong kha patuana kan soi thei chu ni phot sela patrua aya seizokin kan la soi le anga anin huat na chu khel mualama engtin nge alan chu a lotlin na chang tam jok ni tuma anin beidan te kan soi chun jom don ania ilongai thale don ania